Ya korte lapenang jirto pan si Francis Kiropilo at nilito mahin pen non carbiang long along BJP party pen isi kaching thur asai klempon lapen samjin lapen kaching thur asai klempon along pinangan rata tunta theklong lo lapen kasonda thaksi me senator isi gambong tapjong theklong lo nasi isi alam ki clear kan tu lahendo je non ilitu malong Karbiang long apan cirai kom nai Karbiang long along le ke kaita safety si do nai women pen ini tum mentune Meghalaya border along pun alam le chithan block 1 and block 2 ba non head jong laku Nagaland border alam le chithan sita ahoy adu alam ta ini tum long interstate la inter district alam ta ini tum chithan than lason thot thak si non head jong Ladakh Nagaland border inda along dak ilitum langdam pamikalo pulote solar project walam pen bangke inang tum kamatha ke ladak money bank compensation isilong det na money bank lason na po bansi inang tum ke matha sita ladak ilitum time again ilitum ke kachepang bar pen langdam alam jo si langdam pulote Nagaland anat thu pinang an encroacher nang kili ajoini pen lapu isi apart ke dhonsuri apart analo isi ke lapu borjan lapen bokajan homosti si purilo maximum laso nangka encroach ajoini pensi pini hidipi an dilayan nang keliro laso alam ilitum imek hini pensi thaklong ache thanjot kanilo lasi laso along lepan itum rainai pulote kopia polisi dolangma pinangan ahot pensi thallo army konsi tum longle pipo palamta ilitum chithan mentuni ke ilitum kapre alam chithan pen last ilitum ke theglong ba ke Ladakh jong si itum non solar project jong si ilitum Ladakh claim fulo tangte Ladakh ilitum aphan akirap theta athe akirap thetan bodi mangke ihi nanathu border aphan itum longle ke protect aphan ta isia part lo lapen isia part abanke non het jong sa itum theglong Karbiang long arisu ejang atum pinang angtan kacong datam men mane ke security guard amen pen mane ke company along ko pine break jam jolaso Ladakh kam kacho claim athai ki kom ajoini pen angtan kidam also mar tu ilitum pinang lo thek seratum pen chenglo pinang kidam theklo ate theklo adima pilo jitia corona virus isi ke do hut mahamari laso ke do hut ke laso kache wang aphan Karbiang long autonomous council CM sartan kira po no hut ahongkha si teklong lo da 5000 so se ariso ejang to mangke angtan si pinangan ka choklem ka chodam dam to koklo laso joini pen pinangan adhek ke misel atumta dolo adhek kahino tumange pilo ahem arit mane ke non hejong piso sumik en pen ahem ka chite kang pen kapre ka ghotna pen lahai alam sa mi tumong teklong lo lapen adhek tuma bangke mane ke so that mane ke mane halada chongdat along ma prandam juyamat laso apran kita along det buti keci vana pan anta akisung ilitum kimek hini pen si teklong lo lasi laso akisung pen jongsi isi pen pajok ji pulote ilitum Ladakh mithang along rielo Ladakh sta itum ta economic politics policy donang po lapen itum kosonsi ilitum long revenue fund laso generate kuri fund laso ke paong je phanta ilitum ta chingwai na ko laso teng pensi hinia policy adopt pensi Ladakh Karbiang long autonomous council team Karbiang long tum bange dak jong si tum solar project banglote itum a benefit itum ali aphan bangke ilitum chi theklong ate deposit thekloi ma pulu tangte 1000 ke lake agreement long dolo 1000 ariso ejang atum bangke Ladakh sagori long dun po pulo tangte 1000 hola angtan kidodun atumale long ati pustame dak kido adhek long po angtan long kidodun kam choklem kasilet liye tum pinangan long po lapel laso dimalo pinanga da saya mukha bangke ili tum claim long po lasi hula hai akisu alam non munira tum social media long kidam theklong nang tum theklong ta hai angtan long ka chongdat da mane bangke kapre ka kisung dopi khalada kido da madim long kisung kichu gijun pe na kisung hem ka sikka kon e pe na kisung osomara phan pen kachilang nai akisung ben chenglok anton do sita la swalam da panute lapen ihi apart na bangke ilitum lang paka kide
je non ilitum jong sinalitum mithang dami langdam lo pulote Nagaland pen ba lapu kaprek pen laso a part of pinanan suspected Nagasi pinangan longle kinam bolam si klang lo laso ki klang lam lang lo pulote dilai nang le rok halapunat ke hinake hidipida ke lelo lason jong si ke lelo pulote ante laso aphan nang ke mithang karbi ang bongolong ilitum kachi pusiroi pensi dokok chok sita haladak ahok pet jong si protection nahi protect nahi pulo tangte laso award saya bangke ilitum tactfully lapen matha pameka parsik pameka kali pulo tangte la bangke itu aphan a dangers gitu border area lo bangke lasi non isi theklong lo isi bangke laso din lo yong si ilitum langdam pameka lo pulo de kopi pilo sagori ke longon po lapen hala so di malong pinangan longle along ladak longle ki porok dum atum ana bangke haladak adhe ka tum bangai compensation loan po compensation da haladak tum bangke pinangna a family tu hada compensation loan pen kaprek award sai ke choklem long ya phanda do po lapen ihin ana thu bangke ilitum council long sitame ilitum revenue bangke that 200 to 400 crore bak revenue bangi polamta ilitum chini donlo agreement ateng pan alam lang dam pulo tangte lasi hala he ya mokhayong si dolo pulote lake government ke pini alang government hai pina mane government hai lasi laso dim long si bang lo pulote laso revenue penta ilitum kapre ka development akam ki claim pon unji ajak kong bangke ilitum long lok sita nona bangke laso ka development ji afan laso ki claim pon ji afan sitame ladak bangke pilo adhek alam pen mane joho ladak konane complaint pidam lo hola so complaint ki pidam pen laso a project ke pachi uthai de ji afan bangsi maximum ke claim polote lake ini tuma afan akilos tetan lapen lage a danger si dolo lason jongsi claim pon bomlang polotangte Karbiang long afan ke kaching thu rabar saya afan ka develop ya fan bangke ini tum papi dia lasi nili pui bangke lason ka distaven atum bang bangke la bangke stop nangko jongsi ko pine ke pare dun nai do kokla lason bong pen jongsi ladak laswa kam menda kibe muchot lang pulute paklang milo lake la pen sime muchot yo Nagaland border along lake achi right komi afan pulote polisi la sime yo pulote lata chok sisa lason gali je la bangke totally project bangsi out nai puwa alam me no si kaningje pulo tangte la bangke future Karbiang lo afan bangke a danger si do pula ate pipotma ilitum mithangang bo si moke a kaprek alam pen kaprek akam ben si kache tonte kachi uni alam sir klang ro lasi la puson alam akam ben bangke stop si kimisen afan pulote ke claim pulote doan organization dum punon doan abang tum punon la bangke ilitum kiche support dum siroi se akenang swat bang situ lasi solar project abangke dakke bivek nangpo la pen pc ilitum be Karbiang long along levan protect nangpo la pen anchot kali ladak Karbia riso ejang atu ilitum ta arjume melo jongsi ladak jongsi kaching thur dokok pulote kaching thur afak abadha bang abedat nangpo Saguri long po 1000 of families long si saguri long pulote kwano ne akirap ki theji la sola la penjong si ladak la so apen compensation kilong dun stame kwalo ne kiraji la si la bangke itum local atum fansi a benefit lo lake angtan atum bale a benefit kelelo local atum si benefit lo dakido barim dun si benefit lo la so benefit bangsi ilitum bange pangbunang ne ko bangsi nilitum rat afanda kapachini lo la pen la organization atum anta nilitum in pen bangke pachini ponlo la si dolang ke than ponjisa nilitum spokesperson do posi lapu salower be bang kimno piarong kulinga wadu amasi kicesi bang neli individual si nijera ko atima neli kartulong neli ka dunde kita rong neli muatum neli kote tum rong situ chuni alom jityan kita council hin pen solar project ulangkayan alar bola pu Nagaland border na tusi kibipo pu muni tum kartulong pen kuson lo ka jepang ku bangke dak di follow pe jenglok po kunanan ya tum east west Karbiang lo kai teklong le apni jo pang thang garia do kiso kiso ponsi hanil joro hat pon pe papu di pipen ha lu mane
habila jule hetuar di atuar ta mimista jubang sama ke hala kupia polo lake man hala dak mana dila compensation of poisa longi mile pusia di amen kichi thabuni jara so hala chunchang pe hala hai hala chunchang pen amen ta chithamnong le ati malong le de kala tibe amasila anding ke suduna tumsin non hai non pini ai pia leader tule puna apa amen ke suru ole no sitame PSS ya pen atuna leader menan do na pusia me pinam lola kupia polo lasone kali danai mati atimala kaci mane arjang arahan nu kaci kran kaprek aku aninga lo mata kaprek lason nang lu mupen bi sama lo kuna tangka pin anan ke lu atima amerika son ke tam hana ne ke tam tangka posa ke nako kulun kuna source pen ke tam tali dun me aku cithang hai nai lagi beni sia bang ke ne li pui ko la lai lo la si khala da lo li ta we pil tu si pilo nai chon nili pantanar juta me ঠিক lason tha BJP Karbianglong East Karbianglong District Committee President Roland Killing ati ha kela ke hala da amunilu Singkiling aro Nagaland border hala nang khanda arjuna tambe nang thanu poke kumama long le dul hoda tikla song thak sonro ka thar puda dulang pada pun mege longa tharo gotom bosia dum alang li khanda arjuna tambe ke DPL long ta borjan loke dilai long ta borjan loke borjan asor ame pa dihalo da ke nil tumki jiran tap tike anta no rajan timu borjan ta kali ha bugolian ne kunna ya sor bulongte khala daga ma mane alang li lahai mana mek nang bin tapre ne ke atima la ke nilikai ta pulu ke chuta pulona da pulo BJP agenda ke nation first party ke second individual ke long no last we don't expect more BJP worker ke ni long nai ke first ma thai pa imi thanga te baka nai financially ta sound nahi ime thanga state ta paka nahi ime thanga long district ta mission nahi ime tha he mission nahi pura tha hai district ta mission na lage state ta condition na mission na lage india condition na mission na lang pulong te kuna pe lo council li tum budget ke ba council ime thang jong inherent subject of revenue ki asabe la penili tum chedor di central government tum state government tum chedung non sa private solar project ko jita me malage joint venture di ke along li ki jor kali ke Latin nai ko dalong lagi COF ni pukali ke lagi. Along lagi dak situ poda ala koma company badang nang ke claim. La along lagi hek pon plan se ho nang Gujarat pon dei America pon dei pukali. Council revenue ke ili afan ki chuang ke litu America ang lagi ham nam kali. New York lagi ham nam kali, London lagi ham nam kali, Luna lagi ham nam. India capital. Government of India from ke Delhi. Aku semang state government pe ke Dispur se ham nam. Non national mane central government pe state government tum thedung a project da ke ban plong te ini sikarong na pokel nong ke plung thuro aprang pra he pre ganson mane study na kori bote bon check basam na na mama ke tinang ya homu bang na pi plong te la ke ini aro ini class up si dengona ko lahai mai chali nai latum mange amithang nang chari no formasi na jibon lo la son kali ke ra kam ke ke alam pin se na sonte ki dam tang kam pina na phong election pathulu Arajanti mu amithang mata election thulu ko gas na pen chenglo hai lo mante hai li lai lo pithi lo ni me nai lo poka pinda mu ke alang li tum no injeli no individual la siklo de lake madu sikame lake success ya ko chuje bamhang ka ke mata ke sorsa kangtong kan ki pen chenglo jume me juno no ki pudun pulong ke somri ke lang me success amuni pukali a particle lake universal truth lake Lasik BJP fan ke lang sila kumat kai ke mata nangi pudun to dai son chok che pini la soni puke assumption pudun mati son tahai son kali alang tu pilo expert ma scientist ma da ko pini efe ki purajanti mu kini ma je ai katha kini ma they are not scientists they are like us social worker hai election nijikal ke politician no hoy ami huwa na ami jika nai jetia je kali election jikise elected hoise eta politician They are like us. माने होते हैं social worker है भी बोले public और कोई चिंता कोई को लगे public वाला से मसाना को के individual को पिनी लोग नंदे दे ना बालों नंदे दे तुम्हारा नहीं इस तुम पास आजा ही ना इकले मुत्ता पंगे लगे चौक चाहिए असीनिल तुम बोर्डा सर फन ना जुनो राजंती मुंग ना हारा ना जुनो निल तुम थान नहीं के मामा लोग ली जो लाला निलिगिन हापु नागालैंड बोर्डा के लोग लीता हुई amasi निली बंगे इमेज अच्छी थाम तापते aku argue तमें Holen along tawe aku ini mata ngai pol nili lahai bangke cibalui dunri. Asi alang li tung tala so president trupen nili pulo. Haga jom si amithang long li abi pute dake ei long li chuyo elo ha America na ke tam si na company moke claim business ki melo. Athima ke Karbianglong, Karbia khai Karbianglong apartment si
lahai bangke council pe nama phaya si kewan lo aku chun degi lagi akhirnya BJP government madu phana fereri BJP government BJP polisi akhirnya der fansi ma first in der non hele mane Narendra Modi government Pakistan ma fereri pinason chedandul no pirthia damuni tuno ke India sa phani na cholang prom te kopila iklan ke me pono te BJP hinora prom ako BJP party ke inglong suman ke pa jurikam kali inglong suman kan tu long kan nangli tum chini ne BJP program jong si karbiang long prote na hok BJP meeting si tamen na hok ali dale bangka pohu ben si karbia ma plar ben si arju ako dimaha saulong si BJP program boleh hatakta dimasa tuma ama plar per arju boro le na long prong te boro tuma ama plar per arju problem te tribal tumhan man aman ge pigali luma BJP party jolason Siklasong hai scheme plan talason non pada BJP government bang that when in tribal culture language for development Asia department create kedi akimi aprang ka be lake tribal karbi pencenglok on ma tribal asam long gedwan bangke ke for development akapre separate department solar project along total approximately 18,000 bighas pala dak kusi ilitum kado koita mane papang thek ponlo solar project kopilo po bangeli to chini nai makala ke renewable energy environmental so ka effect fedat pen atur kilong da prangja ban ke lake solar project lo lapen solar project aphang talada army aphan tipija lam do sita isi hini condition adhe kachi tomte pajok army aphan tipedar lo tangte ladak along le ko peace pochi solar aphan tipiji punom kachi seklo laso area lo bangke isi bangke langdam lo pulo te jofrang ta nele lo so condition pe na pulo isi bangke NSCN atum Delhi along central government kachi lam kaching wa hut laso area ke parlo ponja phan latum proposal amep do hon so amep lo bangke kwalo mala daga bangke ko biloma 2825.76 square kilometer latum proposal ke pi NSCN atum kan ponji po laso planning pe na jaw penang atum kela si neli tumpu that especially JI Qatar panel to point out kuri JI Qatar lapen IPP Rajan Timung latum ke dalal pujo phang ne tumpu lo non alomta angtan pe naga tum pawang pak si longle pachi bhongsai ke latum arlo do lasi BJP atum ke lason ka pheri atum kani Prime Minister of India Pakistan ha pheri lason thatsi tuniram rong hangta JI Qatar lapen la Rajan Timung phan asat ta pheri kinang sop pulodangte law and order lapen karbiang long arat atum alangli tum phan ka bisar ya pornang le tanglo lada ka bangle kopilo ile tum ke thek thulong ka bangke laso a general laso benefit solar dolo pulodangte adhe ka tu ekdom pene hino eti pusila tum paklang environment hino eti pusila tum ke paklang atur pena jok kheti ke choklam ta hino eti pusi ke paklang lapen ladake renewable sustainable isi solar energy labangke clean isi ki clean nai unacceptable source of power ladak bangke lagi kilong ji I scheme lo lagi laso scheme number 1 number 2 bange piloma environmentally friendly thang nang desa pawe pinpen lada isi environment pen si laso atur ke kilong pen penang ato bang isi profit long i fossil laso piloma fuel laso putha ka bangke ladak pe bangke kilong ji our side ke dongji ki thom bangke kopiloma isi bangke job creation open to spokesperson to lo dak bang suri si aphan bangke dak local atum PJ pusi council sorpen laso kachitok alo bangke ini to emu yo bangke tum thek lopo lasi lai kadu ka be bang lang dam lo pulo dangte ki kroi dunde ke komaloma jai kathara tum ki kroi dunde ke komaloma IPP atum latung ko na lo kedam latung ladak project bilong le pajo project bilong le jok latung kidap ko nalwa ini sidam New York sidam so prang tan nele tan lo mati New York dam kona poisa pelo New York dam ko pilo memorandum ki pidam latung memorandum ko daklo pidam IPRI ko pilo ma Indigenous Peoples Right International hola dak se plato memorandum pidam lo ki pidam ye pilo ma
je dadak along le phelang adhe ka to phan am thia pusela tungi puda tangte ki puda ma bang along le doma rajanti mong along le doma halada along le bin abang sila son dalal ka choklem dun lapen halada ka bang ki jor tang pe nangara tu ki ordo ki jor tang ang bong pe na bang ke TR Jeliang ex minister Nagaland hoda ka bang long le pe nanga na kithe abang la nam dedlo dak karbi tum ka chong dat dam inut soar lo ka chong dat dam karbi bang ke arni kang tang pe ning tang bop thilot ta du etum chini lai putha lai ka to ko alam chini at sin etum hol rak solar project ki bidam lapen hol dak bang ke kupiloma jai kathara tum ke isi takroi kri development kroi kri lo lapen ke lai kupiloma solar takroi kri lo kaching thul takroi kri lo pulote anti karbi ke lahno jai kathar is representing as anti karbi in Karbi Anglong number 1